Bwana alituambia siku zile za mwisho zitakapokaribia, watakuja manabii wa uongo. Ndio hawa twawaona leo, wanatumia maji, udongo, mafuta, vitambaa. Bwana alituambia siku zile za mwisho zitakapokaribia, watakuja manabii wa uongo. Ndio hawa twawaona leo, wanatumia maji, udongo, mafuta, vitambaa. Wakati jina lake Yesu ni toshelevu, tena hilo ni maji ya uzima.